Kajing temu jong ka sarkar jela ban pinkan ria bat pinyo Jakarta Maya ka petrol pump Anjali kablatip kum ka Ashok Auto Service ha Henrumer. Kalapan mi kajing persya ka bajur na ka FKJGP bagasinjo kinong sinsyar sinong apa silong. Kebaliang persya jur ya kane ha ka kandai trek leber ar hajar ar punre. Hagani kasi video kamalim blog ubat Toshan Marwen mula kod ikajing jurep ka bakentup langi ki officer na katnad Animal Husbandry and Veterinary Ihe jong ka NHIDCL PMU Meliam bagi dekat jong darbar snong Sanmer renggat kesenjuk kinong sensyar snong. Ke FKJGP ru keladon lang ban penpau ya kajing persya. Ubakit boklang nong plang Vice President ke FKJGP ula keno bakani kajing liak ke sarkar kalong kebabean bat kalaban keta ke pateng jong kilawai. Ulong bagi sarkar kelatmu ban ai kene kejaka kabadai jong ketenat veterinary hakador kebelong shitengka shi square foot ak shisnam. Bat kene kemot be kejaka kebahe kalah hajar shispa prapu square feet utrai udai ban sio tang kalah hajar shispa prapu wetengka hak shisnam. Ula kedau baga petrol pump kadan tang pembaar hajar square feet hakapor bagadan ha Anjali. Bat ke sarkar bat ketemu ban ai haduk kalah hajar shispa prapu square feet ha Andromer. Kabakan tup re kalat besnai ke restaurant kejaka satkali bat whether your lease, whether it has lapsed. Ubakit boglang ula penpau baga sekular kemot ban ai do ikane kejaka so ubrio pada bar kejela agar rupam kabala ban ai patek balong kejema ke kado kesiap kejela. Why should I program? Daga bakado baga code order kelapa utrai beklat ya kejaka ha Anjali apo so benai ban ai skibor defense. FKJP ko ong magsarkar kadai ban penbet bat kibor defense ban pri ajaka kerpangi brio pada bar kejela. Only way we can remove is Daga bakado bayo kasi lada usaha apo kejaka sarkar kendang. Kat baju beriu pada bar bagi sarkar kai jaka kebahe pada kedor ke bantah. Ke FKJGP kalau maham belada ke sarkar kam sange kene ke jengle. Keseng rengkat ki bor snong ki kloy ban chime ke nung senjam ke bateng baneda elak ke kendau ke syah. Nadu ka laitrik wagos arjar arpulai the very first day ka bangitep pa kandon ke inspection hangni ban alot di ka petrol pump na kaliang jongi ngeladap tho su veterinary minister ban ngitep ba ka di jaka su veterinary ni tho su minister jongka veterinary kalong bangin persya kalong ba balai bahapan ai jaka kerpang ya ubreu banabar hapo ka jaka jongi mi ka di ka 6 schedule area ka bangin mlak ban laj nyapan sutu ka baningkong rekstan ni kata bat mentangi sutu ba kat kum balong boros kata kum kalan competition act mo kala keren sai balada udan kami kanu kanu jaka ka sarkar ka udan kami kanu jaka kasih ka compensation bat kasyong auto ubreu wat jaka seno larau de usa apo operslong ulaga sarkar klasi competition utiet chawes kasih utiet chagaruhel utiet sundo ka sarkar kam dan jiktu kala kata hadian kata ka basusi kalong ba kini kita try ki persang banyalam bakala ya kesur jumpa pak nomor balai hadian mingila persya kalau di inspection bat hadian kat kum mengipet nadu menek ya keren ya kata court order keren ya court order rai ngini umka banyak ilat nak court bat ngin buram biru ndai ka court order habaka pasi ka judgment haka santrik bunai ba arjar pusau kalau dismiss nan ya ka case bat hangni kalau ba is granted to the petitioner to hand over the vacant position to the defense authority. Kamu tu hapan penpai no jaka support defense. Kamu lesi kali skala kut nek ngimtip ngimtuklar kata. Lada dai baka di jaka jong sarkar ka kut kala di bangkersai. Bahwa hapan penpai untuk jaka support ka government of Meghalaya. Kadi kata ka stan ka jongi ka panadu nikong. But hadian kini ki barkhoj kat kum kini court order markam ka court order ka kham tho. Ba un hapan ai kata ka jaka sa ka sarkar kan ai jaka ku muipat. Bat ke ka bangilingo na kaliang jungi hadian bangi ya ka agreement ka balasoi daka Urban Affairs Department kani ka agreement ka balasoi daka sarkar Meghalaya ka Urban Affairs Department lalong ma ai ba yune ubreo ya kani ka jaka ka perthai ka juk yu mata banyo jaka shiting ka shi square feet shisnam ka jaka hang tai lesi kala benut tang arjar ne arjar duna hang ni ki ahdok halai hajar sispa parpoi square feet hakador shiting ka shi square feet shisnam ka bomot uni usio tang khatlai hajar sispa parpoi tingka sisnam plus kapalingo akani ka MOU ka baya sign ko Urban Affairs bat uni imat kilari bisa penbi daga boboram ki officer ibudan ne nai so nomor hang ne la tho now thereafter a permanent a heritable and a transferable right of the use of the occupancy of the said land is hereby granted through leases
kamu muat kani ka jaka kalong permanent you kan atho sya te hang ne kalong permanent ula ban transfer bat ula ban hiar poteng pi kini ke ba ngi sungthu sai baki tagi bor sarkar le si kim khin snap iki pardo ik prasnam ki jongi bat ka ba ar kalong umba kalau penbiet hang ne kalong ba nadu meneng ya kan petrol pump issue denam dai ya kan me tak setem of petrol pump henrai kat kum ka agreement dai tangbal ailat ban set up ke petrol pump hang ne kani ka agreement joka urban affairs haka point ke nomor khatlai la tho sai ba ula ban bu si ke restoran ka shopping complex ki car wash ka dhaba bat kiwe mut is purely business hapdeng jung uni ubri banabar bat ki officer jongka urban affairs department den nak tak tahu ngi persya pi kum nu long trai du ni bat kapangalingo kolong ba haka poin nomor khat nyo ki mention ni kata kalan acquisition act ana khat khanai spa prapu sa ngalingo beti ki officer le si kim pule kot kim tip ba kata kalan acquisition act ladaban amen hu arjar khat lai kat kum ka amendment joka lan acquisition act kala keren sai ha u arjar khat lai kolong ba provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Shilir area. Kala kerasa ini bagi nomlak ban transfer ya ke jaka syaki wei pat ki bamdai ki pardo prasnam ki bamdai trai muluk pingi ko ban sai geng kata ka urban affairs haduk matangim tuklar kata ka flyover ngim tuklar kata ka wei ke kam ka bini ka roi ka par kalong ba ka beningkong kalong la IT ba ki tho kan kali slai posnam rei ladap tho sai de ba ka de ka permanent ke jungu menum dan su menu balapan kendang pi la ailat you sebenarnya skiwi jadi business ka bombat hang ni ka purpose ka fail mah ka baar kalong balai ngi sngokia kalong ba hapo opar slong jongi ngai ki rang ba snong kin kubur ba nga ki bobun hang ni ki nong song snong ko opar slong ki di nong rep ki nong ri jingri ngi don kam me ka ni jaka lara ka sarkar ka saukia hadu kata pan ai berle kata ki sadap ti dah ba ki beli gambu ka fit meal plan hang ni bagi nongrap begini ojing mutoi kin wandi ki marap ki jongki bat haju kupor bagi nongri jing riru kini ojing mutoi kan mah haja kamle thiet kita ki jingbam sniang jingbam mesi nadu nopo gua tiap thiet nopo yaudo hadu mata ka sarkar kam pat don fit meal plan hapo ka jelal jom telara ka don ka jaka hangni po government land kan set up dikini kan panora ya kata karoi ka par ne ta development ya ki pardo ik persnam jongi rimta set up petrol pump set up daba mut ki jongi ki sulong teng dong bela yak ban ker saya kata bat nya ban biang seisian balai si tingka si square feet si senam ka sarkar ka aiwai ora aiwai ge babun kena samlang ni kam khat lai hajar dong la mesti we ni ka sip nai pi long yak ban so thu e kata ka point ba horket orang ni no mai lat ba ka sarkar kan thom na ka bor ani ban le da kan nu mentangi mi tangat ni ngin sami di hajar ngut berko hajar ngut lana kini ki petrol pump kita meniak cekmat nang ni denem long kat balong jakat baja Siap senang. minum ailat Siap senang. Siap. long we nong ar uni ka hakani ka jaka ka jongi ngiyang nadu pasdang bat nginia rengkat ru nomor balik ke supply kata ka senjuk kirang ba senong kalapane kani ka jaka nomor balik ke senjuk kirang ba senong ngiburam ikirang ba senong kidon kam man set up di office kipan jaka ka sarkar kamai pemak suan ai jaka ngipan nak senjuk kirang ba senong yang man set up ya ka fire service center ni mah fire service office mar bun sian man ma pulu yeng sini iki klau ki babun ni ap mana kani don ka jingja po mukulot tang ba ap ya ka fire brigade sport lagi ta ka yeng pulu lut ni don kam fire service ndre ka sarkar kale menti kale matla ek teng jing dawa ka song hok jing senjuk kirang ba Banyak aidu sikini ki petrol pump mana kane kadai ka lease agreement ka bangi design bagi hat sila kapsi ba premium kat kum ka rate bagi fix na po jong ka revenue department kane ka annual rental fees they have to pay manla ka sedam company bakalan still kadang dan bak government ladang ladido ngi kimdan kam su ban sim ya government nai ka company bak ka ownership kadang still lies but the government no kadaw kini gidi tang lease holder ni kendiat ko mesti trop ma ho ngi sutu eta kali sa agreement ndre bale kani ka point ka number bingkong te long permanent ne heritable and transferable right te dia kadi ngi mingi persya fi la fi tho be bata kalis kadai be kalis ka tasnam ngi renew okay fine ndre nang ne kani kala long peniap kai sebut la sa du ya segi bentai ki bor beselor jongkaan
Pihak tho ang ni bola long permanen duya uni saka yang kasiri tu job ni mono buduk nong ke sorkar buduk nong ke sorkar mono buduk nong ipat ba kini ki agreement hang ni por kitan ngan sa ai kopi si press por khat bengin yo i jing sisa bahado kat no bak sorkar om desu tama ka dido i jaka spok border area sika khaput rewat khapsor la dia do ngino maila dikum kata ba kanang ya janang ni sekamat Kena.